It is a fact that we are all knowledgeable, but without being given a chance, how shall we express what we know? This is a translation of the deeply meaningful words of the Khasi poet Usu Sothang. It captures the essence of what the Brian Records is attempting to accomplish, to provide people with real musical talents and skills with a platform and an opportunity to give expressions to their gifts. The De Brian Records has brought together many singers, musicians and composers from the Khasi and Jainti Hills and extended its support and resources to them. This has provided the local talents the fillip that they needed to step out into the world and manifest the various gifts and talents that have until recently remained suppressed and ignored. The De Brian Records is a group that produces music online using the various social media platforms that are available, especially YouTube. It has its noble goals, the engendering, nurturing and promotion of local talents at different levels and through various channels. With the cooperation of talented youth, it has brought out a music video called Meghalaya Cypher. Don Bosco Media Network got an opportunity to talk to the team that brought out this video, singers, musicians and directors and others. Here's what they have to say about the experience. Play people page kenika Don Bosco Media Network na keteng janga kade di Sandi Shanbor lang kharmau plang na keteng janga kade Elvis Thaba tengi wan ni nakalian ka Elvis Thaba studio mengisi mentah ni ya ka shoot mengisu je kade video ga ba kami experience shoot kade ba nadu kendu ga prayer record ada ni video di bang astang shoot di pun shot we are three hampa situ hai sebentar ya nado bang kedua kena ke brand sport kalau kama experience susu yang kuno bang sedang bantu di video kuno di direct kuno di nyat video ban perkat hai kan ka yang kan ka cypher mentar te rimba kali ju dan kat bang yang outdoor yang kam experience ko bang ina kambio susu beri baru i baila tristem kuno ina tai kuno direct kuno penwador di video kadang nyarap susu yang ibat bangin dan sutu ya kaiga kapang kaiga bangin dia di video ni tai ngai boleh ka di press ko kepala yarap sibun bahagu si kalian ka ban ketiu ya kaiga sebagai dia bani kan nak ada video ni cirwa ni nak kalian jongi bangi try jaga video hi kaji nyarap jogi ka dia ba cirwa jogi lada klem kaji cirwa jogi ngin long ni limpah kesan baginya museum om tang ya di brand Scott kat pangi Indonesia bentar inawa di artis kini ke non direct kibra bentar lang sebab kuat om tang ya tang kuat bagian kesan met museum kamtam ya di brand Scott kadang juga di Abdul Langtran di kata Abdul Trani kaki social media ni ki kampung atrai kan dia kecing setang nanti cuma tergalong sedang bahi nggak sedang membawa prasdam ini tambah long menong professionally pak hakisan sedang untuk tengah sedang menjadi ikam bagi atas hamdiang mencuba kalau ada juga ikam mengasih dia berperian untuk pergi tour video itu ngasih pelak teki visual videos untuk mereka wairu hadian pak Unius number mentah ini tidak boleh atau penting lagi jauh kepada sudah keren di Elvis tengah yok kendu Indonesia ki para bayi terilang ni ki creators mah ni kan ki ba dal ke jong kasap ba ki dal nak mentah ki ba ki lale nak jong ki ba contribute subun ha akan ke platform kini pengi yang mentah te nak tu ni lagi jauh kalau ka experience ke bawah fair ba mat na ai problem mo di balance long ka plela plenty ni yo kendu jat ki jat atas kinong trai jat ki jat long ni yo terilang ni sekarang kau dia mau ketika kam tu jonga long ngam dei person kreatif sang dia beri mata ba long nak contribute ita bangala ka idea seri tang idea sangat hebat kejinga ajing bet long dia long kedalang saya buat kan ni terilang aja kita tu tengah sepoi sekali ka Cypher kalau ba kamtahi ki ong don kam bende ni dia hip hop te kamtahi ya kendu yang kongjo hi sebab arsian bajong Elvis te sambil te kamta te ka long experience bosla ba kan dia Cypher kan kindat aku nur ni shoot kan dia tolong kawai bang nak pelan bah Islam ba ma bila Islam
dia shopping ban execute dia kata rupa ni penbet yang gitar ni tong sedang ketika dikabakam na ba tam lagi basi iya ka video tentang 10 minit itu kita oh ka kam tam bom tep ketika long pasok tama ke jing trikam kipun ba ini balai electrician kini ki ba penbai ki lights ki jat wa tingi la gitar te kalau pakia tam tamba ti ka ideas menurut ki beri ma ka vision ek away kun depan spread ka message ma ko wait kam de ya dong ba ta pengi jingwa bang internet ka video tamba ko wait ka di ka kubur ma ban kran yang jang ta long ka fun ma dan ka scheme dai te long ban ai jing rap ini dan te la ka long stable ma tamba buan nangi tingi lang long trade ng freelancer ma baro tingi long ni deal hite na la dia ni kran ni clients long marwai simat ban te kum ta ni sa ban ten pure ka kam da ini kuat buat dayo lat ba kan play dan kenja ka long stable kum ka kenja scheme ni kan kan long kin base ki manager ne ki office ki balong tik ya ka media work te lang tapat lang ba jang ki bat mila bat sok ingin terekam bat kundu ki brio ini ka bisa nama kin financial marketing ru long ka am ba bagin le ji te dengi sok kata ka jingyo jing sab long mangir ngin jam ngin kum ta ba ki brio to ki si ong tracer ka ba long ngir ngin tray kum ta ngin jo ba ka monthly payment ma long kam dei shu bangin shu long ngin shu ya dili UAB nama kata ka buan ka mata kin jinglo jing sab na la dia ka buan ba ma te dengi yo la cha scheme tengah kerban long ka pa da bangin yo ka jingera asal ka kin play la lamar ka ni iba kala mata kam tam ki sedam berap sudah ini at license nama iba ki brio la buan ki do dan sak lapau kan buat YouTube berkan bersama video ni kini orang nya kini ru berterikam long ki bayi dalam makan ni kam media long kapli makan kala te kata hingga kerman dengan dia dah hingga kan syari kawai ibu yang kam yang tahu sekeman impen yang bisa itu impen yang bisa kemuan juga bisa kesal buat kamu petro yang kam bisa kesuan hadir kalau tak kan ketika saya musim ni kalau saya musim ni iwe pada ilong kum perlu kan iwe yang kadang saya style iwe nak saya style susu nak saya style iwe nak saya dah ke style kalau tak kan ilong compete kita ilong compete untuk pat kalau ban kentil kan kalau ban kentil ya ki snow kita ki long kentil tu nang say style dak muai nang ale style dak muai golong kentiu kan kata kadang mi susu kecing internet kan kini ki di blind records bang ale tang kenal dari kipon ngapat dah sedang video ni lah na sedang limba kini di bakat kingkong do video kata dong use handheld ndai dan gimbal bawan jet fire ni bawan jet fire apa polo jadi akadnya mas penering video mulu malah dia kiong internet dan ada berdepan dengan lain lagi di video nama bangado ngam ada tiap benda video mostly kita ngasih sender ni dah dia pun sawan pat dah kini ke lockdown ni pat sedang research kan hangki video kuno ban edit video tengah install lu ki software adin kader ngalelang ni tambah long ke video lu ngakam fokus kemudian sendap kini ke second lockdown ki kod jom di blind ki aman belak ke video ban edit ke video tama ngalong excited mah ba ngan yo lihat video jong di Brian long kabiak kabes nomor ba long ayo ru ikalat ban peni ki video bang ayo tre ba ki di Brian records te kata jin rai ke de kathong jong ban yo bor basit khat tupak hasi mah te katu kathong ru nga da smutnat shaban edit nomor ba ka rukom ring jong i break jerwa ibamdan hangin mentat tambah ibadai nak tim visual bani na di Brian record si imdan hakni kapor tambah ngai ku play break ru nomor ba ila shoot kata rukom ba kan pensuk yang rukom edit ketika first video dengan edit long edit satar bat me bat singi kan dia mesti edit mana malah te kapan hun saya ngaban dah ada release ru ngayok reviews nak video ru and dan naturu ngayok show ki videos ki way ki artist ba ki cut off let video kumtam ta telong ngalah kampau na namar jongka di Brian record si ngalah pau show kan agane kalian kam video tambah ngadam kam hi ba ki jing yarap jong Elvis jong One Star jong Abdor jong John jong Ifer kan jong Brian kabadan hang apa di Brian adin jong kiwe ki parlog ru ki basia sondor ki share video lang adong kam ki jing yarap de tanga marwe tang tai
ke experience bangalap ni apa bangadan ada bangadan ni apa kali Brian dekat stack experience kedai ba ningkong do ngayo ban kendo ki artis berpero-per dalam ka dan kita jing sultanat ma bayo ban kendo ki artis ki bala kampau ki artis nado ki nong wal ki nong shot ne ki music producer na ni ki videographers ne photographers na ngayo ban your experience show long let's say ngaru ngaduna kendiat kumtu ban long dan kijing duna ban pendet yang ke video sekila ngalayo experience lagi macam pendiang show ke video dan let's say maki duna ngaru nganang ai show ke experience dan tu nilai dan lang tujuk ke creative main nilai long nilai brand lang ka creativity yang tu pat kan semi show ke produk macam biak dan kuntahi ke experience te ngayo bet nong 5-star experience baik ka bangadakan nak kini ki bentar bat kini ki di Brian dekat kini mamba kibala kampau kibala kampiang ngate ngong ba ngaru ngan batai hau ipi ngaru ngan sedang lalu budget ni nanti dah ngong badan budget bahe ba ngan sedang ban le ki kini ki jing shandel shan mobile shan kamera kat bala pasam dan tu pat ngan sedang mention sekini ki bayar toy dan ya kini ki artis pementaban mil thamai tangan syong bet ba lada pidan kasap pani be kasap nomor ba hadian habut dari la kam teman e ber sadan di teaching ba be lada company kasap ada iPhone ru ada kamera berat ru ada pemnang ban edit video ru ngidan be ki mangi ngidan be apa social media mah ilaban hiban yarap epi lada fi message ni mah ndai bang mengin nam yarap lah tapi saya le kembang wan start pisah wan hadian ke jing yarap wan ningkang ikwa ban dia ya kijang la jong kata sagawe ru kali yang menolong ni kedai kapisah ru gawe ban thi di kitiar mah kitiar ru ani kitiar kamera kumdai de ki batat se kibri bikat ingi oh shooting video adap chu ai bit nok susuk ha kata kalau kumbang kalau kibri kim tip kenyata ang shooting video shu ai no susuk ban telung itu video jeng iman lah kasi cuma pun kita supaya itu hable kata ada nonton ai sekarang ada nonton teki video pat ani long kontakin kita ban long patient kita kamera teki mau tiar kamera teki mau bela dulu cencar haban yo na shalom itu mio ada tiap orang babai adu isti kalau tanya apa dan tiap kan dah kata ini kau